Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Ninkela kulbal sa hunchik reheb liqaq Angel Solok Salisantilhu uchiruli kutana in yoqochi nalepak ut yoqochi khultikankil lish qatsol chiruli shamana in lish kholomil qatsol bal chiruli shamana in nashje kashlan kwa ut ha lina keok yuam liqa versículo naqatawsalihu Éxodo capítulo 16 versículo 28 tohsali versículo 30 kishye ut liqa kwa relaj Moisés Tojo nachtil chikte hipuerib uttet echtana lin chakrab utlin taklahom keumak retal la in liqaqwa kin shaqab li sábado choqere hokanak salish kwaq likutan tink kwa re kutan li khung sa yang chikanak saliruchoch utma khun chishkanab lishnaach salish kwaq likutan hokan nak ke hilang litenamit salish kwaq likutan litenamita in كإشتاو خون لي شيو خونال ساليشكوامي كإشتاو لي بابريك إن خون لي تاب إبلي رالاشك أخول لخ أمالك خون لي تاب لي خوال نمتخن نقتقلي ما أسيلا لي نكيش بانو نقنكيش تشاب وتنكيش كمسيخو نقلي بوينام شوك وخل تقل لي نكيش بانو شبانق ماكا بايقلي أشلق لي كنب تشريش لي كيوام هاينب كإتشالك ساشبينب إبلخ إسرائيل Abanan liqaqwa Dios kishkoleb baqwi chirulish kwangilaleb eblaj Amalek. Eblaj Amalek mokoyalinkata rabiome junaqli esilal chirish li nimaqkwal Dios. Mokoyalinkata nek eshnaw lishtikila lishch'o liqaqwa. Abanan sash na naqte shukwarajru utteroshlo liqaqwa Dios ke ok chishyalbal liqaqwa. Utchishjunil lisachbach'olej likibanuk utlikikulmank aran Egypt. Liyo kep chishukwak kui eble junchol chiktenamit. Chokreheb lach Amalek yal seem il na lebeb kikanak kui. Utkesh seeheb kui litenamit liyo kep chishukwankil ru litenamit Israel shbanak nikesh naw naqkwahun lish Dioseb. Utkesh banu jurament chan sashkaba lish Dioseb naqtesh sach ru chihungwakil eblach Israel utma hun chiktakanak chiyoyo. Kesh yeh kui naqchimukolinimach kwal Dios. Quanx quanquilal chishkolbaleb lishtenamit saru eblach Amalek. Eblach Israel, maga ajunak li Israelal, maga ajunak li mausilal, keshpanu re ebate pain. Chimuko keshtikibeb tachak chikyalok manak achikru junak. Abanan eblitenamit ain ak kuku sashchole sachbal chihungwakil lishtenamit liqaqwa. Chiru nabalcha liqaqwa Dios kishkuye eblach Amalek. Numtajenak lima usilal li keshbanu. Uchishjunil lima usilal li hoyok kik li kamsing li keshbanu. Lishkik elep li poyenam juntesal li ke osok saruqe. Yo chish amankil li shtaqbaatin li qaqwa Dios. Ajen runak li qaqwa traqok atin sa tikilal sa shkaba chishjunil li shma usilalep ebate pain. Aban li qaqwa nawil ru shbanak nim li rusilal num tajenak li shrahom sa shpen li queen. Doch yo chishk ebalep shonal renak ebaan tesh sik li qaqwa tesh khal shkaushep abanan shqabi chikananak makwa han li keshbanu num tajenak manchik li ma usilal li yo kep chishkosh sa shpen li shtenamit li qaqwa Dios. Eblishtanamit li qaqwa Dios mugo kauresim ilep ta re shik chipletik naqahultika naq yo kep chishkambalep li ebli rishaqil eblish kok ale, eblish kok tisheb, eblish ketom qeb, yo kep chish berisinkil chish khunil, chan rakhru naqteruq chipletik, aban liqaqwa Dios kish koleb, rikin shnimal ru sachbach olech. Salihona la in, naqkesh kuburush sachbaleb, lach Israel, kikulak, sashtaqik, lish koyum liqaqwa Dios sashbene batenamitain. Qilaq chan ru, utparkwan li naqleb khalan, kishbanu la khetro, khun li kwinq, li ma kwaqwish como neblach Israel in anashnaw chaqruli ni mahkwal Dios abanan sa rab inkil chanru li qaqwa Dios kish koleb lishtenamit ut kirisieb chaqaran Egypt la khetro kish keshlo ali ni mahkwal Dios ma kwaqoli ma usilal li karu kesh koslash banunkil eblach Amalek ut khuli patsom chanru yogosh kut pesinkil lish kwankilal li qadios li nashbanu qikin rakhlal kutan chiru heble juntesal Ángel runak taqakut besi lish rahom ut lish banu hom li nimah kwal Dios
rikinep li poyenam juntesal. Ajelaj kuiruna kaanep te xnauru li qaqwa Dios, ut te xtawaj kuir li xkolbale baan rikin. Kwan chikun li nalep li naraj xkutbal chiku li qatzolbal chiru li kutanain. Kwan kep ni ke koxlan kre naqli Dios li xperezink chak reheb laj Israel nakhter sali chakichoch. Halan chiru li Dios li nakatawsa li ak chakrab. Li Dios li nakatawsa li nakhter chakrab chik angelak chak chirisheb lishtenamit na eqahunk chan kebre. Aban, chan runak halanak, maingatabi ak shkabi, nak haakwi li qagwa Jesus, haan li sakonak li kikiokep chi ukak eb lishtenamit nakhter. Chan runak ta halak, mahun kwa bian. Rilak karuna xtieqe li hu 1 de Corintios capítulo 10 versículo 4. Chish huni lep akwi ke ukak rikin hun chi musik uka. Shbanak ke ukak rikin li musik ejil sakonak li yo chi taqen kreheb. Ut li sakonak haan li Krist. Masak eretal, haan akwi li Dios haan. Haan akwi li ka Dios li nakalokoni li nakanauruan akwan. Li nimish kwankil ut nimish kuyum rikin li poyenam. Eblah amalek mokoink ata ki kwang shona lep re naktesh naurach ruli qaqwa re naktesh kerach re tal nak haan li tzaqal Dios ut re naktesh shukwarach ruma nakte roshloq irach li qaqwa. Avansash na haan kesh yal rish li qaqwa ut kesh see. Ahorach rusilal kuirach na balep rach li poyenam. Le hun nakik rach li shole rikin li shol la jetro li inkana shnaw chakru li qaqwa Dios nakhter ki kulak chishnaw alru ut kishk'esh lo al li qaqwa nashk'e li qahonal re naqtaqak'ere tal li parkwan us manaqlink a us li yoko chishbanun kilsali qayuam re naqtaqasik chianchalil li qach'ol ut taqak'esh lo al jo la jetro. Dios ya cuena xinago chupini chiru li shamana insali qakangela insolok salisantil hu li Dios chosoptesin qaqwe ut kuijo ka naraj li qaqwa taqabi qibsa junchik li qakangel.